Amizaga nigija kwere byaronka kagano karengere rwa mahano na rwa burindi omurumuko sub county omuru Rubanda. Rabani biryo misho urukwebembere kitongoro cha Trades of New Hope nagira ngo abatura ombyangebi batwirano bateganiswa mizi kandi binamasiko ngo hati abaturani bija kubona obwikizo. Amizaga gatakizire abantu babere baratambura nka kilometers 5 mukaga okuza kugakira rireka ibunyonyi hasi kuri bwenu abirara akashasho kinji munonga okumara ubwire buringa nyowe umuranga gundaterera abantu bakunoya aba specifically mu mwanya guturimo gwagwa amahano kugira ngo agamezi bagarebereje bakwatanise kugira ngo gabayamba ekitwagarestera cyabasa kwikirizibwa kandi ntumbuka yabasa kuyongera umakaga. Chris Aaron owa Designs for Hope ainama skongamizaga gakwatwa kurunji nshija kureta hempinduka ombyaro ahigombe kirwe. We work in partnership with local ministries across the world and see what they're doing and see what God is doing in those communities, and we see where their heart is and where they want to bless their people. Abatura batongera mizi nabo basimira ubuhezo konka turavoma ni hale munonga habwo kwa twaza kuvoma turashangaho hale nyinji twaza kubona mizi wabasijiro mwana mustana no shangali kulira ne village ina turabona abana habwa mezi munonga kubwe canda kuruga muka kwiza kuhikawa hasose henyira hamezi uratwara nkesha kibiri n'ingibiri n'ekikweka gasha kwa Job na amanya puli omuru Rubanda.